Манас эпосу жөнүндө жаш балдарды патриоттукка тарбиялоо боюнча жаналарды улуттук салт саналарды эске алып, аларды ушул патриоттук сезимдерин ойготуу менен тарбиялоо үчүн Манастан таймашын баштап отурабыз. Ал үчүн бизден комиссиянын мүчөсү түзүлгөн. Бизде бир гана азыр Абдыманап уулу Анвар жок болуп атат. Ал окууга кеткен болчу, келиш керек болчу, жете албай калды. Анын ордуна биз Арыспаева Мария эжекени сунуштап турабыз. Анан бул телетаймаштын кече сиздерге айткандай жол жобосун эсептөө балдарын ал жактан беришти. Калыстар тобуна эскертип кете турган нерселерибиз бизде болгону 4 бөлүккө 3 бөлүккө 1ден 5ке чейин балайсыздар. Бир гана жанкы негизги сценарийибиз барбы, сенкабыз деп. Ошо гана 1ден 15ке чейин баланат экен. Ошондо жалпы бизде 30 балл болот экен. Анан бул жерде бүгүн бизде катышуучуларыбыз 9 команда бар. Азыркы бул бала бакчада биз 6 команданы көрөбүз. 3 команданы иш ордундан көрөбүз. Анан калгандарын катышуучуларды алыс жердегилерди онлайн түрүндө деп кече бизге маалымат келди. Мына бул эгерде каршылык болбосо, мына бүгүнкү биздин Калыстар тобу Турганбаев Кыял агай, Каралжа райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу методикалык ушулчусу, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү уюмунун тарбиячысы Арыспаева Мария, анан мен Кадырова Тариха үчөөбүз калыстык кылып беребиз. Анан бүгүнкү таймашка катыша турган командаларга баарыңызга ийгилик каалайбыз. Дайыма сиздерге ден соолукта болуңуздар. Ошентип балдарды патриоттук сезимдерин ойготуп, туура тарбиялап, ошо балдардын жакшы күндөрүн бирге өткөзгөнгө жетишиңиздер. Дайыма сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. başı olgan Köketayхан ajal doğurup turganda elin çakırtıp aş bermey olur. Sarınoğoydun balası Jayma Kökül Jaşaydardı aldırıp Mani kerge mingizip Köketöy'dün oğlu Baymırzağa ay kerezimde aytan dep tapşırat. Ulkavardı ulkan Köknoğoy çoğulup Köketöy'dün boz ordosuna düngüröp düşüp kalar. Kelgen Noğoy eline Köketay kerez sözün aytır. Bu Köketayhan'dın
Keres sözünü aytıp turgan kezi. Benim gözüm ötkende kılıç menen kıdırgın, kıbız menen yudurgun yurttum. Çarayla men çattatı, buharı menen kaptatı, kıbılanıp başlap çaktırgıla. Kızıl makmal tuttudu, kızıllarga cüp tutup. 60 bin loğa 40 kerven alıp barıp koğula. Üstünkü joldun astynan hayga bakkan Aksaray koğula. Beytimdin başına taydan, tığdan, kunandan bayga saypat çaktır kısmetine kılgıla. Baydın oğlu Baymırzaga kayrılıp, taap algan жалгыз balam Bokmurundu aram siydik jetim dedirбей, oy jetilse er bolor. Oşondo kalın gilem üstüne salıp menin orduma han götörüp algıla. Kırkaşımdı bererde Kıtaylardın kırmurundu Koңурбай, oşogo kabar verip kırkaşımdan kutulgun. Çakıptın oğlu Jaş Manas, жаңы озга алынган кабагы бейгөңү саз. Эң кечер бойлуу эр Манаска барып акыл сурап, мусулман менен капырды чогултуп, менин бир кызматымды карызымдан кутулуп кала көр. Муну айтып Көкөтөйдүн көзү сүзүлүп, кыямат көздөй жол тартат. Ногой эли Көкөтөйдүн айткан керези боюнча кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуундуруп Аксарайлап коюшат. Жер ортосу Боздобөйгө калың ногой жыйын кылат. Карды салып бийлери менен чоң курсак байлары өзүнчө кеңеш салат. Бул кеңеште байдын уулу Баймырза аларга кошулбайт. Бокмурун да эрезеге жетип, ногой элинин бир сабында болот. Бир күнү Бокмурун Маникер Тулпар менен Баймырза Баатырга келип мындай дейт. Sen күндө жыйын кыласың, эмне кеңешиң бар? Мен сен тилиңди албайын, агамдын ашын саат билетпеймин, өзүм башкада. Көкөтөйдүн ашын бедермин. Бокмурунду ногой эли калың килем салып хан көтөрүшөт. Otur. Хан көтөр. Көкөтөйдүн башы бар, Көкөтөй хандын ашы бар, чаба турган аты бар, тарта турган эти бар. Ата-атанын оğluna бере турган мүчө бар, ашымды бийлеп берсин деп, акыл сөзүн айтсын деп, Көкөтөйдөн Бокмурун чабар маны мен айтты. Манас кыргылчал баш болгон кырк жоросуна кайрылып ачуусу келип. Атын сайы өзүнүн башына алып салгыла. Айнан атынан, эч кетпеймин кашан, көчкөндө коюң айдайын, отуң менен кирейин, күлүң менен чыгайын, нөкөрүң болоюн, ат токучуң болоюн. Бокмурундун атасы Көкөтөйдүн ашын берүүгө кеңешпегенине ачуусу келип. Kalkamanın karatın, elemadın yakatın, eline karap gelgile, akçatıdı büktөгülüp, aksargılga cüktөгülüp, kökçatıdı büktөгülüp, köksargılga cüktөгülüp, tulbarga koştu sartıla, bokmunga jortkula. Meni koya berengin, baygen aytıp berengin, çavul çattın baygesi, toğuz torkoton, kalça külü 90'dan, botolu döner, balalını koykun, manaptan japkan üy sayar. Жаш Айдар Манас Жаш Айдарды бошотот. Манас чоролоруна кайрылып. Barınar bize bakşış, 40 kara boz bingile, 40 kara kök giyle. Oktarın kandan çırak cabdıktı şaylanım, tezine natkan bingile. Çömöröktün 4 tarafındagı düğüm alttım, baarı kelip olup, kapırlar menen musulmanlar jыйналат. Бокмурун Манас эмнеге келбейт деп тынчы кетип, ачуусу менен ары бери басат. Senin çabanla babam düzeltkanı, baytalımda tüylatkan kelebet, altına tartığa çıkayım. Бокмурун Манастын алдынан ногойдун белдүү баяк сакалдарын ээрчитип тосуп чыгат. Bokmurun sana bir tıkılmasam, kanında suğuda çeşmasam, sen bilersin beni. Baydın dolu Baymırza, biler keppeli. Alçı olsun can, tökçü olsun kan, geççi olsun başımıza. Senin arka kulağın elin daralda çal, tuğma bir an dolu deteyin.
Batır manas batışam, teden ele ötküçü, tegiz ele kelçiçi, handan gönüp batırdım, aştoydu baştaylı, balbandan uğraşın baştaylı. Jolay menen Koşoy balban күрөшкө чыгат. Окмурун Көкөтөйдүн ашында Манас баатырга тартууларды берип, балган күрөш болуп Көкөтөйдүн ашы тою өткөн экен. Acırdardın türü var, arttı sala bir gende.
Артын сала бергенде ажырдардың түрі бар. Қанеке түріп қатыққан, Қоңырбай мені сайышқан, берендің айкал манасын. Салам айтам бақайдай ақылманға, салам айтам қадекейдей уыздарға, салам айтам айчыректай аққуларға, салам айтам манастай қабыланға. Оқ жәржізі оқ бөті алам, оғматсыйдың көзін жалам, семетей тоғын атынан жалынды өсіп салам. Бөгінді ағып тұрған қырғыз қаны, өзәдікті ойнаған қырғыз жаны, тәргінді озабым манас менен, айтып кедім ортоға салам менен. Айгөл манас сала толы легі, айгөл манас атан баба тілегі, айгөл манас умрас оқ боштастан, тегімнің қырғызыма берген белегі. Айгөл манас ай чапчан асмандай, атырылып жоғы келет жазғанбай. Айгөл манас сұлу дастан айтылып түбел көтірі болып қалғандай. Мана сұлу қырғыз елдің желегі, мана сұлу қырғыз елдің желегі, ата мұрас ақыл ойдың тереңі, түбелі көт ашқа тамға басқандай, қырғыз елдің адам затқа белегі. Қырғыз балай сөздің басын қадырын, Құран сымалы иық тұтат манасын, қиындардан қиындарға дақталар, қасиетті аққылы аққарын. Ту қарманы тұрарыбыз, манас, манас, сен манас. Чачылғанды жинаған, үзілгенді улаған, манас, манас, сен манас. Құлалы таптап қош қылған, құрама жинап жұрт қылған, манас, манас, сен манас. Айгөл манас, сен манас, асан манас, сен манас, халан манас, хан манас, 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 сен манас. Алтыны сенің айдыңын, аққулан сенің қайдыңын, ай жүрек сенің зайбыңын,
ekan. Öküp darıp yedeysiz. Bular kimdir? Var sarı var salttan baş tartkanlar. Salttan baş tartsa ekoz söylemek bile. Kırgılçal. Suyuncu, Manastın oğlu Semetey gelecek at Semetey. Kırgılçal. Emnedik, dozuna Karataş. Kırgılçal. Emne kıldık. Aba kozal D8 bir kadar aba var. Alganda yamal. U berdirip savağız, o tappasan sıypalap kal. Bağdalıkka bardağı u berdirip sal. Keletat, Manastın oğlu Semetey gelecek at Semetey. Aykölüm ölbey kal, azaptın başın körbey kal. Ata yüzün körbegan, mendey baykuş kayda var. Aykölüm ata. Karlıp tuğulgan cerime, karlıp tuğulgan elime, karlıp geldim evimen. Önümde okkun atake, aykölüm ata men geldim. Aykölüm kurgan ölköge, ökürüp gelse bir adam, ölgönün kayra tiriltip, kelginde bol kubanam. Aylan ayın tuğulgan yer, alısta жүрдük kança jыл, közüne uçup karağını, kayrılıp geldi gözüme, eve kalgan жоқ men armanım. Aylan ayın ablar, aylan ayın enneler, Aykölden kalgan bilegin, esen geldi balanar. Tutuklarımda çoğu taşı geletat. Vallahi geldiniz Semeteyim. Aylan ayın kulunum, kanatın bile uçarga. Kıyın enen kanike kaçırıp gitti bu karga. Kaynım karaytımın alayınızda kanatın gel de sorgul. Kalka evge hoş olur. Kağlayın bir bari benim Semeteyim geldin mi? Köbeş Aykölden kalgan naketler kamsın bergim koluna. İyi da kanday buyruk berin gelip çatar daha ne gerek? Bul buyruğa mes, bul elden talavı. Aytulu mana sabandın bergege kural jaragın. Tuğandı böl vazası, tukurgan sözün karağın. Balanı bulsa eviten, başını jara çağın. Köbeş tuğandarın ongoytko, tuğanday bolboytko. Ağa köngül bölbö balam, bak dölet kayda bayağı şerbetin, kuyup erkelip batırak. Razımın çoğun apa. Semetey özün içpey çoğun atamazsın, rahat kıl. Gel çakıp tatıp ver. Çok özün iç. Hem içmesen gitirsin. Koyasan mangıtmanın dangıttın ayağına. Alıp çık kılan manastın carakların. Ayköl mana sereli, ay batı güç şereli. Kalkanın alvartandım, kalkancı bal eline. Al balam. Kırına gel şan manas, kılıcın çapar yurtunun. Sen de muşuk kılıçtın, biz ne al kurçun, adeniz. Askasa asman tiregen, aynan ketem tuğulgan yer. Artıksın benim canımdan, kattan kalın çoğu gelse, kalkanın bolup dağılam. Kırınga gelse el üçün, kılıçın bolup çapılam. Kerektep kalsa el üçün, karaoğundu kasıplam. Ballar Kökötay'ın arşında o şeysi gezek güreşke jeteti. Kırgızdardın batırı koşoy neden kalmak batırı joloydun güreşti.
kurdu kalsın dedi. Hey el gör. O şeşit kalmaklar çuruldaşıp Joloy Batır'dı çıkarıştı. Balbanın bolsa gelgin beri, balbanın bolsa möröydü bana, vergin beri. Ha 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 ha. Şöyle duruyor, Umar duruyor. Kırgızlar narı talaşıp, beri talaşıp, Batır'dı. Joloy Batır'a tengel albagan bardığı kırgızlar başlatışta bir maldan manas, betteşe adam tapay. Betleşer kişi yok koyup, hayvanlar kaçır bıktadı. Sen çıkmasan kim çıkar? Eğer ben çıksam soğuk koymayayım. Karp sesden meşke çıkkanlar, elimden kağalap durganın ara. Onastın aytıp durganın ara. Onastın şağın sındırban, kırıldı uyat kıldırban. Tölbey turgan kan var mı? Ölbey turgan can var mı? Topay keyge salayım. Çok da Joloy'a barayım. Mana oturarız. Eki güreş. Joloy menen Koşoydun güreşinde 85 yaştagı Joloy. Koşoy 35 yaştagı Joloydu jengip koyatı. Mana bolgar gelgilanda. Şu Kökötaydın aşındağın bitke urağın çıktığımız mana saydaylar olara. Mana barışasına oturarız. Tutun. Ana mağdurstapına oturup Bizdin top. Bizdin ulup. Bizdin uram. Manas. Köngül programımızlar için çok uram. Salam da su saltıken. Saltı kılız elme, saltı bizde kolları salam aytam sizde. Salam aytamın kalıncu telme, salam aytamın saltı kılız elme. Manastan algan salaktı, üyrenip kitap salaktı. Bugün bizge ikilik kalkıp aytam salamdı. Salam aytam.
Jar salam, Kokotay'ın başına jar salam. Ehehey. Jar salam, Kokotay'ın başına jar salam. Ehehey. Jar salam, Kokotay'ın başına jar salam. Ehehey. Cevap, Umar. Azamatları bol de. Salam айтам Бақайда Яқылманға, салам айтам Қажиге Оғыздарға, салам айтам Әчірөкті Яқуларға, салам айтам Манастай Қабыланға. Артушқа тел келген, 60 түрлі тел білген, ары тілмеш, ары ақын, артақшыға көп жақын, Жашайдар деген атменен, Таймашқа бүгін біз келген. Біздің ұран жашадайдай көп білген, Dilmeç bolsun, Manas деп soğup durgan жүрек bolsun. Біздің тиет атағы танту Манастың, айбағы бізді қойды olsun, Ayamda тыншты konuysun, ияған еш бой болsun. Zülgü duağan, Kaçırgadı ceynağan, Baban Manas, Denizden bergen ayağını Manas, Kırıldan çıkan kralı Manas, Tengir ruhu, Büyük dostu, Tayvan bas kırgız oğu, Yüreğimin oynuğun kırgız kanı, Özümün oynuğun kırgız canı, Törelganda o zaman Manas menen, Aytıp girdim orada salam menen. Kırkı kotkı tayıkı, Kıyıdı sıta, Halk dilde salam, Aytı zata, Seygatı.
беремін деп астында маникерін беріп, үстінде ақ күбі тонын жамынтып қабар айтып көкөтайдың астына шақыртам. Жас салам. Көкөтайдың астына шақыртам. Böböktөр baldarыбыз барыңыздарга чоң рахмат. Ушунча даярдык көрсөтүп атасыздар. Ушунча даярдандыңыздар. Ар бир баланын ар бир сөзү, ар бир кыймылы биз үчүн чоң жетишкен деп келебиз. Биз дагы деле сиздерге чоң ийгиликтерди, жашнакай чыгармачыларды каалайбыз. Бүгүнкү айтылган сунуштарды туура кабыл алыңыздар. Анан кийин мына берилген суроолорго дагы көбүрөөк балдарга маалыматты көбүрөөк бериңиздер. Себеби биздин районго Көкөтайдын ашын даңазалоо, ошол менен аларды көрсөтүп берүү болчу да. Анан биздин максатыбыз ушу балдардын кебестирүүсүн өстүрүп, ошолар сөз байлыгын көбөйтүп, көбүрөөк сүйлөтүү болуш керек болчу. Анан кийин жанагы Манас айтууда дагы көркөмдөп, бана кыймылдары менен көркөм айтуусу дагы каралат. Албетте бул жерде форма деген бар, мына улуттук кийимдер. Буга дагы ошол өзүңүздөр айтып кеткен ата-энелердин салымдары аябай чоң. Аларга да чоң рахмат айтабыз, тазим кылабыз ата-энелерге. Анан Карагулча айыл өкмөтүндө дагы 3 бала бакчабыз бар, урматтуу эжекелер. Азыр ошол 3 бала бакчаны көрүп келип туруп, анан кийин Карагулча айыл өкмөтү боюнча бир уток чыгарабыз. Сиздерге кошумча маалыматты онлайн беребиз. Анан кийинки зоналарды Мария эжеке жакын арада болсо барып көрөбүз. Эгерде алыстагыларды биз жанакындай видео ролик аркылуу жөнөтөбүз, алабыз. Анан азыр дагы ушул биздин Карагулча райондук билим берүү бөлүмүнөн келген атайын биздин Осулчу агайыбыз, Кыял агай дагы бизде тарыхчы. Негизги максатыбыз ушул балдар боюнча, бүгүнкү эмгегиңиздер боюнча, бүгүнкү иш-чара боюнча агайга дагы сөз берип коелу. Рахмат. Саламатсыздар, ата-энелер, урматтуу бөбөктөр. Майрамыңыздар менен даярдыгыңыздар чындыгында аябай жакшы. Мына Ибраимова бакчасын укмуш даярдангансыздар. Инсценировкаңыздар аябай сонун болгон. Бакайды бардыгына эле кошуп койсуздар да. Ногойго деле, кыргызга деле барчасына кошуп койгонсуздар бакайды. Бирок жакшы. Көкөев, сиздер мына немеге инсценировкага бардыгын тарткансыздар, эң жакшы.
бардық оқушылар балдар тартылған. Да мен балап кетерім, Меңгөров менен Каримовты балап кететілім. Искусствода пантомима деген бар. Бұлар мақсат кебестіру болғандан, бұлар пантомиманы атқарып қойшы деп ойлаймын да. Пантомима музыка қылып, баяндай сөз жоқ, атқарып шындай қылып қойшы деп ойлаймын да. Алан даярдығыңыздан негізінен жақсы. Бұндан кейін кетаптарға игілік қалаймын, бардыңыздарға. Денсаулығыңыздар болып, шын болсын. Шыңыздарға игілік болсын. Урматтуу балабакчанын тарбиячылары, жетекчилери, силерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү даярдыгыңыздар, аракетиңиздер аябай жакшы. Бирок дагы талыкпастан эмгек кылыш керек. Мен азыр көбүнчө силерге сунуш катары жанагындай нерселерди айттым. Аны туура кабыл алыңыздар. Кудай кааласа, мына быйылкы жылы 2024 жылы ушу Каракулчан району 1-орунга чыгып, ушу силер дагы министерстводон жакшы белектерди алып келишиңерге тилектешмин. Ишиңиздерге ийгилик, дагы жакшылап даярданууга дагы убакыт бар экен, дагы жакшылап караштырып, ал жагын, бул жагын дагы өзүңүздөр байкаштырасыз деген үмүттөм. Көп нерсени балдарга өзүңүздөр беришиңиздер керек, маалыматты. Дагы иштешиңиздер керек экен, ишиңиздерге ийгилик. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга келип келгениңиздер үчүн, катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эсен-аман жетип алыңыздар, балдарга сак болуңуздар, балдардын ар бир коопсуздугун өзүңүздөр аласыздар. Башында айтылган, эсен-аман жетип алыңыздар. Хуш келипсиздер, урматтуу коноктор, калыстар тобу, келгениңиздерге ыраазы болуп кеттиңиздер. Баарыңыздар аман эсен жетип алыңыздар. Жасалгандарга